Hello, Nyojong. The purpose of this video is to distinguish between the different consonants requested in class. The first sound, ta, ta, ta. Visual all second sound, da, ta, ta, ta. Shui third sound, da, ta, ta. Now all of them together. Da, ta, ta, da, ta, ta. Na, don, da, 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 ha, ta, ta. Now sounds together. Na, don, da, da, ha, ta, da, ta, da, ta, da, ta, ta. It's a bit stronger. Na, gong, ga, nga, 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 nga. Na, ga, nga, nga, nga. Ka, 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 ka. Now all the sounds together. Nga, nga, ka, nga, nga, ka.